Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Studiranje i skripte ne počinju slučajno istim početnim slovom. Samo dok pišeš i praviš skriptu, već možeš zapamtiti puno gradiva i pripremiti se za ispit. Možda misliš kako su skripte pisane rukom totalno bez veze. Varaš se jer ti upravo takva skripta puno više pomaže prilikom učenja od običnog čitanja gradiva na mobitelu. Ovo su tajne dobre skripte i 9 koraka za izradu skripte za koju će se otimati tvoja raja s faksa. Svaku temu stavi pod zasebno poglavlje. Poglavlje neka budu napisana velikim štampanim slovima. Podnaslove odvajaj posebnim znakovima. Ispod svakog poglavlja napravi kvadratić s ključnim riječima. Glavne pojmove označi markerom jedne boje, a definicije drugom bojom. Uzvičnicima označavaj bitne stvari. Svako novo poglavlje započni na novom listu papira. Na svakom listu papira zalijepi post-it papirić oko onih stvari za koje nisi siguran ili sigurna. Pored svake definicije zapiši broj stranice iz knjige. Ko u Raji pravi najbolje skripte? Podijeli ovaj video sa Rajom sa faksa i ne zaboravi posjetiti Studomat skriptarnicu. Sve za studente na jednom mjestu. studomat.ba